aha majingo gasha hamwenda zo mwebazyo Robert Kyagulanyi Ssentamu oli president w'ekibiina kya NUP yahiko muri rubiriza ari kuhubiraho abantu nikwe kwemerera mu tawuni ya Ndekye na Nyakasharu omukusherera Karuru. Abavubuka bangi mu Uganda temulina mirimu nga NUP twaba promises nituza kutondayo emirimu emiliyoni 10 ekyo nekibasika mu sector zonna from mining to agriculture to tourism banange tukyusemu abantu barubirizi muri muguma nashemerwa mnoga kubareba mutsazire twabarika warete imihanda yaba mibi kuko mwebare kukunda pinda hinduka. Kyagulanyi hona yagamba nshonga zo mwani niko kushaba abanyayuganda kumuterera Karuru. Kama arebe kibakoro mwani bantumwe mututa State House byona tuza kubihindura byona tujya bicyusa ebeye mwanyede atemudemo mufuno bukama amwana awumani gwanyu nza no kubebaza abo kwijana rukundo y'amani munonga kwashira umwebembezi witu n'enjiri yo kwindura Uganda kureba mu Uganda yari gukora abantu abace yakora abanyarwanda bona abagiga naboro abana batungo opportunities aba business bari bakunibye misoro bwanyimogu yakoma mu tawuni ya Nyakasharu kandi tiyabasa kweyongera yo muri Katerra aho yabanaza kukorera rempanga. Rero muri Bushenyi Bobi Wine atakahikira muri Rubirizi yabanze mu district ya Mitoma omutawuni kanso ya Kashenshero kandi tiyikaraho munonga katekeranya ko muntu ndango na kintu akishema kwa kitakira aho kuwa His Excellency President Museveni no yaretse mu Uganda kuvugana kandi kumukwa mu competing ujo mashame kwa no mugisha ukwingana no kwa mutari iyo mine rights so mu Uganda ari no bugabe ko mu bakitirize Bobi Wine agambira abantu cyakwenda kuwagamba akwito umuntu ari no bugabe bwe kwecuyemo kuza kutera Karuru ubutiyikara omuri Mitoma enshongeji abantu bamwe bajejekerero mbabye kwerinda naba NRM bitubo aba NRM bahakanisa makuraga. Bushenyi tusaziremu kuratara President Museveni protecting ebintu byakozirwaho mu Uganda taru kuratara Kyagulanyi kine kiyakozire Museveni oye NRM oye Bushenyi oye ngaina NRM muri Mitoma twaba tujye imirimo yitu nkaburizo abukategereze President Museveni okwijo muri Mitoma hakisayi cya Kirambi ibiro bishatu byo kwikomera konkanda balione bagira ngo Bobi Wine yananda kwijja omukashansha ngwita ba NRM twamuzibira agutimazima Bobi Wine ningase National Unity Platform teine bahagizi omuri Mitoma. Kyagulanyi naija kuba mu district ya Shema omwizobe lya Nkyakale. Amakuru aga gashakwa Onesimus Ndyanabo na Ben Muhozi.